I veliki pozdrav svima ljudi, ovdje Masters YouTube-a, danas igramo opet Age of Civilization Srbija u 19. veku. Sad ću da pokažem Srbiju za koju sam malo radio i zadnji protivnik za danas bit će nam Austrijsko carstvo. Pogledajte sad, 3, 2, 1, bum. Oslobodio sam Grčku, oni su mi vazali i Crna Gora mi je saveznik. Spremam se za rat protiv Austrijske imperije. Moram mnogo da se naoružam. Slobodio sam sve ove gradove. Samo da ratim. Možda budemo opet simulovali, ovdje može da se simuluje jer živi mnogo više ovih turskih naroda i ovdje isto. Ovdje čak žive i Rusi, ovdje neće. Znači ovako. Hoću samo da oslobodim Hrvatsku, Sloveniju i još ove neke delove. Uključit ću i njih u rat oslobode Veneciju. Jedin Tunis, Francuska imperija. Mogu se mi Rusi pa da se zauvek ovi nestanu. A da Rusija već ratuje. Sad ću oko 50.000. Ovdje. On za 10.000. Ajde. Glupa kada igraš na telefonu, lakše na kompjuteru. Ovdje. Ovdje isto 10. Ajde više. Evo ga. 10.000. Pa. Onda i ovdje isto po. Ja, ali sam ja budala. Ovih ću ovdje pušati. Ide u Beograd, treba najviše da ide. Sad moram vojsku da napravim. Ovdje ću malo oduzimam vojske. Iz Albanije, Grčke i gradova. Albanija. Koliko ima ovdje? 15.000. Pa nije loše. Da uzmem ovako. Svuda ću pomalo. Ovdje im još stoje njihovi 750. Morat ću sa svih strana da se obučim. Da pošaljem svuda vojsku gdje ja hoću. Biće ovo težak rat, samo ću da i pozvaću neke prijatelju pomoć. Da mi pomognu. Ova strana je bezbeđena. Vidi se, nego ova ovdje nije. Mnogo. Posle ću ipak i malo tamo. Ostalo je ovdje malo. Ovdje. Ovako će da provjerim. Ovako su ja postavili. A da, ovih, eto, to su oni. Morat ću ipak mnogo više vojske. Uključit ću Italiju i Rusiju rat. Pa da završimo sa njima. Evo ga. Ovdje ću isto malo vojske i to je to od serijala. I idemo sad. Bom, etka. Sad. Italija mu je savez. Nekim da sklopim, ne mogu. Ovako. Bam. Onda ovdje bam. Koga još mogu, evo veću. Čekajte ljudi, samo da nađem. Bam, od njima. Onda ko je još mogu? Prusija. Da, Prusko carstvo bi ih uništilo. Eto. I evo ga. Bum. I sad da vidimo, hoće odgovoriti. I samo oni. Idemo.
3, 4. Sad pozvao sam saveznike i kreće rat. Spremim se, Austro-Ugarska dolazi iz Srbija. Sad moram pohod na Zagreb da izrušim i Dubrovnik i Zadar. Oni su ga ukrali od Turske. Idemo sad. Bum. Bum. Ode. Ođe i eto ga. Da idemo sad napad. Oslobađamo Vojvodinu brzo i polako. Samo sada pobeđujemo. Bom, idemo jer su vam skupili teritorija. Jesu od Turske narod kad ja kažem. Ajde ako šalje ovdje regrutuj 300 vojnika. Maribor napadamo. Hajde još samo jedan deo Subotice, Osijek. Ovdje onda ovako. Ovdje. I evo ga. Brzo napredujemo. Pobjedit će 878 vojnika. Kako je gutaju, mati mila. Grčka je rat. A neka moja drugarica, želim se da je moja sestra. Idem ja tu samo na brzaka. Ću vidjeti samo da završim. Ovo. To. I to. Mislim da je ovo zadnji napad koji možemo da odradimo. Fuck, 9000, moramo odmah da radim. Znači da vidimo. Ovako, mirovni pregovor. Ovako. A nisam za Zagreb. Zagreb sam želeo. Kako sam poslao sad ovih? Ja, kako sam glup. Šalje ovdje. Ma i ove ću da pošaljem, pa kod puklo da puklo. Bam. Idem ja polako. Ne. Shit. Joj, sam od teritorije. Moram brzo da reagujem. Italija će im bar pomoći. Ovo su Crnogorci, ja kako mešam Srbije i Crnogorci. Jedan vojnik ide. Jeste, Zagreb je slobođen. Ja mislim da bi to trebalo to da bude od ovoga. Najviše teritorija sam osvojio ja. Mogu do glavnog grada. Ajde. Please, mogu li? Ajde. Ugrčka će ovo da osvojim. Osvojio sam im glavni grad. Daj, to sam. Evo ga. Pobeđujem 100%. Na 100%. Idem da vidim ovako. U 30.000 vojnika mi je ostalo. Moram brzo da reagujem. To. Mislim da je to od rata. I za ovaj serijal. Evo ga. Ja želim i glavni grad ovaj. Čekaj da vidim samo. Ove teritorije ne bi mogu da uzmem. Evo ga.
Moja Srbija. Neće. Ju. A Grci neće. Znaš, malo kad si u savezu, uradiš primirje i neće tvoj saveznik. Baci ih. 253. To je nešto da mi sva vojska mi pomrla. Dobar potez sam odradio. Ipak nisam. Dosta više. Daj mi glavni grad. I uzeš mi ga. Da je to gotovo. Konačno je gotovo. Ovako. Tako sam. Ovako. Onda uzmem cijelu Hrvatsku. To podsjeća na Prvi svjetski rat. Isto skoro. Evo ga. To je to. Uspjeli smo. Ljudi moji. Uspjeli smo da napravimo carstvo naše. I za kraj, kako bi uspjeli da skroz završimo, ovo ćemo da uradimo na kraju. Napušćemo Crnu Goru. Evo ljudi, napadamo i Crnu Goru i to je to. Nisu očekivali od saveznika njihovog. Dajte i to je to. Ne, nemoj samo Jornjave, ali... Ne, kako sam glup nekad. Eto ga, neće sad igrati nas. Eto ga. Traži ovaj, to je to. Kako bi mogli da završimo. Jer Crna Gora ima još ovaj deo ovdje. Ovaj, to je to. Sto posto neće. Super. Za kraj, povodu svega ovoga, asimilujemo ga. I sad pravimo diplomatski poeni sa kim? A s vazalom. Čekaj, kako ne mogu da ga kreiram? Joj, ne. Sad mogu. Dame i gospodo, pošto smo se spasili. Ne. Kreiramo Srpsko carstvo. Kreiraj Srpsko carstvo. Da. To je to, ljudi moji. Ja sam bio master YouTube-a. Vi ste gledali moj video. Do sljedećeg videa. Pozdrav.